ari Murezi Abdallah amashimwe cyane muri Bwana Murezi Abdallah nanone saba reyo mwamenye ko komiseri wa football feminin Gicana nawe ari Rwanda Women Super Weekend abakinnyi murakenewe kugira ngo mwishimane n'abafana banyu. Abakinnyi ba Rayon Sport Women bagiye kuririmbana n'abareyo Rayon Sport urabona rero komiseri n'abareyo bari bafana bari kumenyesha kureba kuri uyu mame urabona rero cyose Félicitations cyane yo w'ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Félicitations cyane yo w'ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Iki gikombe yegukanye ni icya gatatu kuko guhera zamuka mu cyiciro cya mbere ntabwo irahwema kubika igikombe cya shampiyona mu bubiko. Ntabwo byari byoroshye habe namba kwihanganya n'ikipe ya Police kugera ku munsi wa nyuma wa shampiyona. Turashimira cyane presidente w'ikipe ya Rayon Sport, turashimira umunyamabanga, turashimira head coach, turashimira umwungiriza we, turashimira abababaye hafi, turashimira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport muri rusange kuko mwakoze akazi gakomeye umunsi ku munsi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport yegukane igikombe cya shampiyona. Ladies and gentlemen, fans, the beautiful again, the proud family of Gikundiro. Today, we gather not just to celebrate victory, but to honor excellence, resilience, and history in the making to the incredible team of Rayon Sport Women Football Club. Congratulations on being proudly champions of the Rwanda League, the third consecutive time. Once again, congratulations to the champions. Ababwiragara gushyikiriza igikombe miliyoni 20 ariko reka mbabwire ko uyu mwaka ari umwaka udasanzwe umupira w'amaguru w'abagore. Kuko usibye ikipe ya Rayon Sport igiye guhabwa miliyoni 20, ikipe ya kabiri na Police igomba guhabwa miliyoni 15, ikipe ya gatatu igahabwa miliyoni 10, ikipe ya kane igahabwa miliyoni 8, ikipe ya gatanu igahabwa miliyoni 6, ikipe ya gatandatu hamwe n'abakinnyi b'ikipe aba neza cyane rero ubuyobozi bwa Rayon Sport burimo neza cyane. Murezi Abdallah igikombe aragiteruye neza cyane, wamubonye ko agifatanye kumwe na presidente wa Rayon Sport. Igikombe baragicakiye, dore ibyishimo by'abakinnyi tereka bo mpuzamahanga. Aravuga ati ahangaha mpuzamahanga neza cyane kabisa. Ati mpuzamahanga bwita Gikundiro wa Gikundiro rero rwaka nawe yamushyikiriza igikombe maze awucikira muri Rayon Sport.
ibyishimo birenze cyane. igikombe gituye nde? Umwana wanjye, mama wanjye na papa wanjye n'abantu bamfasha muri rusange na ekipe. Igikombe kitamuzagitwara se? Bana aka niko kazi. Niko kazi? Hagiye kurikiraho Sekafa. Ubucuti ntabwo byagenze neza. N'uruca abana batwitege mu Rwanda. Bana tubafitiye byinshi. Sawa sawa. Sawa. Ikipe y'Igikundiro turayemera kuva mu bwana bwacu kugera tubaye abakecuru. Ikipe ni Reyo. Ikipe ni Reyo. Ariko byagenda gute Rayon Sport ukayivaho? Niyo napfa ejo rwose nayirambaho. Niyo wapfa? Ejo. Nayirambaho niyo napfa ejo. Ikipe ni Reyo. Ni Reyo. Igikundiro. Niyo napfa bayimamba hejuru. Niyo wapfa Rayon Sport bayigwembe. Ikipe ni Reyo. Urwo rukundo rwavuye hehera? Urukundo rwavuye ku mutima, mu ndani y'umutima. Niki cyatuma Rayon Sport yivaho? Nta na kimwe. Nta na kimwe. Uvugije ukuri? Nta na kimwe, niyo ubukene bwaza twayigwa inyuma. Wayigwa inyuma? Mwitwa bande? Oya, ntabwo ari ngombwa amazina. Sawa. Ameze gute? Nta kibazo. Nicyo cyatuma tutava kuri Reyo. Ikipe ni Reyo. Ni Igikundiro. Amaze imyaka ingahe mu mupira w'amaguru? Ubu ngubu bagiye kumara nk'imyaka 5. Nk'imyaka 5 akiri. Iyo umubona mu kibuga gutya twaye igikombe ni ibintu wakira gute? Ndishima nk'umuntu mbere nyina wabo kuko ni iby'agaciro kubona umwana w'umukobwa ahabwa ijambo akaba yisanishije nk'imikino y'abahungu, ni iby'agaciro kuri njyewe. Ubu ngubu no mu bahungu se bazakiguha? Oya, mu bahungu bo baratubyamishije. Tuzajya tumarwa agahinda n'abakobwa. Abakobwa ubu ni shwadi? Ni shwadi. Felicitations mwana. Umeze neza? Ubyakira gute famille yawe yose muri kumwe hano? Baragushyigikira cyane, ibintu byose barashyigikira, ni n'abajyanama beza kabisa. Mama mutwaye igikombe, ibyiyumviro byanyu nibihe